حاضر من این چیزا گفته میفرام. یک چیزای خوبه من تعریف کردم برای شما که آها хорошо ما باید یاد گیریم کار کردن. خلق ما باید این چیزا یاد گیرن. انا کن انا همین умственная انرژی که ما گفتیم اول بس کنید گناه کردن، بعد این انرژی زیاد میشد بچه‌ها. کی منو فهمید؟ فهمیشتون کشوده میشد. نگاه کنید یا هم تو گرفته بینید همه حافظ و خیام و همینایی که من و شما فخر میکنیم که همینا تاجیک بود گفتم میگردیم کو هوا خوردش قرآن خوان بود برام عقلش کشوده بود. کی منو فهمید؟ 54 تا جان دارم. 3 تاش یاد داده بودم کودکی با قرآن خوانی، همین 3 تا همین علاچی و دانای پولدار، دیگراش نه. من آنالیز کردم میبرم دائما آنالیز میکنم چی بینش این خیل چی بینش این خیل چی بین کسب من آموزش انسانه. من همین کارا دائما کرده میگردم. فهمیشی وای بچه‌ها دیگه نه که یک بار هم اینش یاد گرفتن در کار هم وای مردم کمبغل گمان میکند که ای همین چیزا من خودم میدونم. از دیگه آدم بگوید که من درس دولت ورم میگوید تو وقت تصور که چو میکنی کارتوشکا فروش. یک آدم بگوید که همین کتاب خون میگوید وقت نیست. این گپا هم تو این گپا همه میگوید این گپا اینترنت بهای این گپا اینترنت گرفته کتاب نویسته میگوید یک بچه ترجمه با نمیتونست بود. من تو خنده تا زام بچم. یک روز شاگردم من خوجم من گفت که یک آدم میگم که همین 20 minut یا سام давлатов. من گفتم خندش زنه. من گفتم اگر که 10% کردگی من نکند 20 سال عمرش میگذرد. حاضر همش نه 10%ش. چرا که از یک کوهستان تنگ دست تا سنگ برآمده تا این اورو من با برمان بسیار این فقط خواست خداوند بود و من خیلی شد نه که آسان نه. برای همون مردم کمبغل که فکرانش از چی میگود این گپا من خودم میدونم. من همین گپا میدونم دست میبردم تکرار میکنم. من بعضی چیزا اکن فکرانم که روسی شده بعضی چیزا روسی میگم روسی میدونید اون که از روسیه بگشت است دیدم خیلی поехали руку поднимем повторим за мной. У всех богатых людей есть наставники, советники, консультанты. У бедных людей нет, потому что все знают сами. Ки фаҳмид? тамоми мардуми сарватманд, мардуми тавоно, тамоми спортсмени ки чемпион шудага вай тренер дорад, тамоми мардуми сарватманд устоз дорад, советник дорад, консультант дорад. Мардуми камбағал надорад, чиба ки ҳамеша худаш медонад ва ё ба дар кор нест советник вай. Ана мардуми сарватманд чӣ хел фикрона шай? Дай бачам блек не работает. Что произошло? Или я отключил это, что ли? Тамоми мардуми сарватманд чӣ хел аз фикронаш? Агар ки ҳамин камакакам ки ман ба ёрдам кунад, ҳамина кардан дар кор. Агар ки ҳамин камтар ҳам ки бошад, кори ман ба ёрдам кунад, ҳамин кора кардан дар кор. Чанд рӯза 3 рӯз пеш аз ин кадоматон ягмон бор Бишкек рафтаги ҳастед? Бишкек рафтаги ҳастед? Бурдой ҳаст бозори Калон. аз карзам мегӯ ва рафиқ ман чандин боро ман консультатсия додаги одам ба. Чанд рӯза вохӯрдам, як ҷоя ужин кардем, хазайн якта авай аст, Фрунзе гуфтаги гипермаркет аст Бишкек ба ранги ашане ки инҷа баску, камтар майдатар авай. 28 та гипермаркет дорад. Шистем суҳбат кардем мегӯд, маълим ҳамин ман ба гӯяд ки кадом камбудо аст ҳамин вай ман ба бизнесман ба кадом воша дида истодед. Уля карда буромадам, мардуми доно ин хелай. Акалан камакакам ки ёрдам кунад, ина гирифта истифода кардан дар кор. А мардуми камбағал чӣ мегӯяд? Ман чиза худам медонам. Ана кун юғигарӣ, худпарастӣ аз кӣ мондагӣ? Аз шайтон қанзане. инсоне ки худаш аз дигарро боло мегирад, вай пайравии шайтон уже рафт. барои ҳамон ҳаёти вай фақат азобай. мардуми камбағал ба монанди талпа фикр дорад. То есть талпа тоҷиква чӣ мешавад? гурӯҳ. фикри худаш нест. барои ҳамон бисёр мардумо ин талпа истифода мебарад. шӯриш меандозад. гапи касоба мерад. чӣ вақт ақли худаш нест. ақли худаш қати кор намекунад. ҳама мошин харидам, манам мошин харидам дар кор.
ҳама туй кардан, манам туй кардан дар кор. ҳама марди кор мерам, манам марди кор кардам дар кор. То есть мухит, стадное мышление. Стадное мышление. Стада медонед, стада. Ҳамин гӯспанд дамине ҳамаш гурӯҳ медавад. Қабила. Бисёр мардум ҳамин хелай. Мардуме ки намехонад, ана ҳамин хел фикр. Граница ба бед, граница ба. Автобус точком мебиёд ку, ана ҳамин айнан гӯспандҳо медава ҳама. Ягон бор дидагина шумо ин чиза не? Айнан ҳамин хел медава. Чи ба? Чӣ ки фикронаш нест, худаш ба бовараш метарсад. Ту инсон боре мулоим рафтанги. Медонед учёниҳо чӣ кор карданд? Нигоҳ кунед. Учёни что делали? Мана инҷа аввал маҳкам кардан, сетка гирондан. Дидед сетка? Баъд сетка гирифтан. Сетка гиранам ки ҳамин стада ҳамонҷи хат рафта омада истодай. Ин чӣ гуфтаги гап? Инсон ки як бор, ду бор, се бор ҳамин ба одат кард, худаш ба бовар нешт. Бисёр халқи мо омадан мардикория сар кард, гумон мекунад ки дигар кори кардан ба қувваташ намерасад. шароит пайдоям шудагӣ бошад ки ҳамин шароит истифода намебарад. Стадное мышление. Тамоми мардуми камбағал стадное мышление дорад. Поехали. Мардуми сарватманд фикри, они мыслят индивидуальности. То есть шумо бояд ки ҳаракат кунед ки ҳамон ҳунаре ки худованд шумо ба додаги ҳавая ёбед. Чӣ ба ҳаёти ман дигар шуд? Чӣ ба ман дигар хел зиндагӣ кардам? Чӣ ба ки ман қабати ҳаме тоҷико ӯзбеко бозор рафта нашистам? Ки фаҳмид? Агар ки манам рафта ҳамон ҷо шистаму хел местодам, манам ҳамон чиза ёд мегирифтам. Шумо ҳамон инсоне мешед ки гуҷоба ки вақтатуна сарф кунед. Вақтатуна гуҷоба сарф кунед, ҳамон ба шумо бузург мешед. Дигар чиза ёд намегиред. Мана мисол, агар ки одам 10 сол духтурӣ кунад, лётчик шудан метавад ё ки духтур мешавад? Духтур мешавад. Агар ки одам 20 сол бозор ба стройка ба кор кунад, чиза ёд мегирад? Ҳамон корро ёд мегирад. Ман ҳамин чиза фаҳмидам, ҳамон вақт фаҳмидам ки не, нельзя это делать. Ба ҳамин ахирои ҳамин 2 сол, 3 сол, 5 сол аст ки фақат гирдуни ман ба мардуми худомо пайдо шуд. Ман бисёр кор кардам, мардуми бегунаҳ хати, барои тез ёд гирифтам. Мухит. Банка салёни огурце медонед? Банка салёни огурце. Ҳамин дарони банка ҳамин огурца кушидага, ҳамин огурцо, ҳамон бодринко як хел салёни ай. Якта шур, якта ширин нест. Ин чӣ гуфта гап? Окружение. Қандата зан.